ethnic groups in Lake Matamda, Adum Free, organized to Hole, the machine, Madam, or competition high with the resource, identity, patronage, policies, Ashigumusika, the complete laughing Madam Suhele. I don't know civil society, you come to the civil society, you know, I have the Mayam, the color of the sector of society, women, the Suyao, the business, the Suyao, upon the family, not a private sphere or the labor money, hybrid, non-Roman institution, what Habasing, young interest, not an individual, Adugi, Pongo, Tadava, labor, independent body, Aduni, Karibumba, Amatam, the civil society, Tamase, general sense, Amata Season of Siawe, democratic society, Ama, Singapore, Matam, the freedom of speech, again, independent judiciary, or the way. I don't know, journey of a civil society organization, upon a Friday in Paya, India, like civil society, movement, and Comatanda, Apogi 2013 service, how Maki put the Supatana Yawe, CSO, the man of Hydro was a Bakan home from Lane High, the Hamla Hibase, one is the period of Nehru, 1947 to 1964, a small Hibase characterized by civil society that was controlled by the elite child. The second Hibase, the regime of Indira Gandhi, 1967 to 1977. It might seem Mahaman Hibasna, in which a mass-based civil society is said to have emerged. Congress government and the structural adjustment program 1991 and 1997. I don't know, Machine Hibasna characterized by a drastic rise of NGO activity in India, followed by professionalization of the NGOs. I don't know, I saw the sanctions of Yam Sang. I don't know, ethnic movement, ethnic conflict, Hibasna, Lakanda, intra-ethnic, I don't know. She hypopose tensions am to Niger. Inside ethnic Kayata, Kamata, Mashira, ethnic identity labor, I think different ethnic umbrella, Amagi Manunda Aduga, Madura Yorba members in Adugi separate benefit Karagi movement, Sidan Lapa, Sigi intra-ethnic. Example of Nadakogi, Shia Sunni conflict 1904, 1908, Sibo the labor conflict, Amatoki, Aduga, inter-ethnic, Masimadi, Mayanadum, Mayanka, the Manada, Timothy Kapongale. Hybrid Makogi, Kudaman have the Assamese against migrants, Amalegi, Makogi, 1970s, fight the all Assam Students Union, how 1979 the super, and the Moko Yatomanga, Adugamu, ethnic group, but it's the Ibamle, Mashima Sutongan, Amale, Yam Sansin, the other ethnic group, Mashima Sidaman, hiding the capacity, ethnic group sees their identity as different from the larger example that Mania cannot know it's a Twiba, Nagamo Bengali is Mana. Tunga Mayam Muslim hide a book as she don't refer to my a process can also get a ethnic relationships in the mind a process of having Matanga. Ethnic relations categorically and it classified our consensus across Hibonga, complete across Hibonga, and the consensus hypothesis must be human body among unit, not an institution, could balance system of the function some concern assimilation, conflict across Hagana, Masidi, Mayandi Kapongale, how I couldn't Uriba, Masina Taurisha conflict, separate ethnic, that's why ethnic group, not an interest group that we Haji Kangona Baham, inequalities and not a common goal, Amatoi, and the Maduna social system that what is and how it was substantially. I don't know, organize civil Waki, Matanga Sword, Layadu, Tamaga, Yam Sang, ethnic movement, not a ethnic conflict, even though I have posted last again. Economic factor, not only Islam disparities, relative division, both gang politics, historically, history regions like colonialism. Masih yang tu apa macam tu mulai ada batang dah. Internal colonialism, high colonialism je high. Where the dominant community exploit the minority community. Adu hausi kisi di ni. Kau tunggang bom ni lepas itu wujud kau tunggang bom kalam jadi tu ada lagi external provocation like funding by enemy countries to boost country kaya. Ada matang sudah kau ni India ada uriba ethnic conflict saya mahu kerana tu autonomy movement ada boleh. Adagi secessionist movement I don't example the political autonomy batalis ya tu ka insurgency I boleh adagi violent conflict language religion tribe adagi caste asyik aduma apa itu ure tu kan notice tu original secessionist na insurgent proportion se dalam tu jadi na yang mereka saya tu urban India tu asyik aduma uri bani apa ini locals na terkena migrants kaya di mereka asyik cuma terkena self determination movement awal di kuda mana asyik tanah tu uri bakai khalita movement gaya semua sele India sudah tahu dia, pergi makan lagi politik, ama di ethnic movement kaya, ama adum tahu dia, tribal ethnic conflict lady, ada nationalism ki lady, maki interest adum tahu boleh tahu dia, adum semua masalah ki common history, language, culture, ngapa diversity, tangai padi, adum lagi ni ada proses yang dia dia, adum hausi ethnic cleansing hai batam ama tahu dia,
asi masin hai se gyan ta re ba puru khara di masi ethno national conflict ki conflict akoi kare ethno national conflict ki jagat dimension amane aduna atopa ama phamda aikoi na ubase foreigner kaya state ama da origin oida ba adu bu tak thok da season da ba tam ama le ba ethno ethnic cleansing ai ba jado ausi akoi state ta origin adu mayam da khantha bi masi masi am ngai ba matang amane aduga india se da akoi gi ayam conflict thok ba se religion na tagna language ta ayam ba oi aduga hauji phaw da pa ujar pa matan ju laila su kara thengna se ba so language की मतंग से 1980 स्वाइद हिंदी ना national language ओइद पकी मतंग द इरांग अदुबक हवकीबा हौजिसु कना गुम खराना हाइरिबा unity and diversity द सिंगा बनी लोइना ना हिंदी ngang द बस सिंगदगी political तगना economic institution dominate तंगनबा advantage लोग नबा तौबनी हाइबा फाव याव लेबा कुदा मोमेन हाइबा पकी south east सिंग यंग बय अदुना अमना असांगी आइलो संजर पलाइ अमना असांगी केस अखोय की लोइमना खंगै migrants की मतंग से अदुगा religion की मतंग से हौजी अदुम अखोय political अदुम issue ओइला लेनरी अदुगा common ethnic conflict असे की मरुमदा हेक्टर organized communal body अमा अदुम हेक्टर लेरमने सिनि याम लु जेतना कयता अखोय solution द लासगे solution जे याम ते नाइदर केसे solution of ethnic conflict है लाप मतमदा नै कई याम येंबा अमा संगे economic disparity लै अदो मयाम ना हाइबसे मसीदि अखुन अराइबा नते स्टेप यामे हौजी कोइना तौबा याबा खुद immediate result कुम जे पर येंबा तारी rumors से तौनहनदबा अदुगे community अनि की मरकत लेनबा सिंगनबा थाजनदबा मयाम से local political party अदुगी religious head अदे कांगलु की लुसिंग मयाम लंबी अमा सेंफम थोई अदे असिदा सुनतन अमु तोंगान द फुरु की लुसिंग सिंगा mediator ओइबिरे हाइरगा वारी सानबगी लंबी अमा सेलगा यानदबा लेबा सिंग अदो पुन्ना फमिनबगी थौदांग अदो लौबिरगदि लोइना लेरिबा सीएसओ मयाम अदि मयानसु पोस्ट ओबा अमा संगे अनो हाइरबा मयाम सिंग असे तौबिरदि अखोय इरांग अदुम लाक्सिन बदा मतेंग ओइगने खले आई ngasigeedi sai matis pum thomjage हजुर थागचरी थैंक यू सो मच हजुर गिलबर्ट की जा मरिक चुम वाफम गाक्तनी हजुर याम नुंगाइजे थम्बिरी वाफम सिंग कंगनिंगाई याउद्रब वाफम गाक्तनी थैंक यू सो मच अरोइबा कोल ओजा गिलबर्ट ना दमोजरे मतम सुइना फोरे दुगा मयाम दा मुखतंग उचगे ngасai सिनाव खन थाबी रखिबा वर्ल्ड कुकी जो इंटेलेक्चुअल काउंसिल WKZYC सिन मखोई हेडक्वार्टर्स दि मोई थोलोकपने नरांगी थोकीबा थौदोक से मतंग दा कोई श्री अमित शाह जी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर अर्जेंट है थारीस मैम से उबीरे को आई हाइपेतंग उजर के लोइसलकदा मैम कोई मित माइ सुम पामिनसी कनाब सुंगांग मनते अदु कुकी चिनाव सिम सैब नते मैम कोई खंगदबदि यादबनी मरम मांगदा तारीबनी न उरबनी न उरिबा पोतु खंगदब यादे अदो ngang खोटपदुना अथिंग रांग लेरा सुसिनमनी Attack of 15 Kukis village by the state-sponsored Meitei militants along with state forces in Palen area of Tenopal district, Manipur, and to take action against the Superintendent of Police Tenopal for adding Meitei insurgent group involved in killing and arson, and to provide immediate adequate central security forces. Sinimoigi Home Minister the Nico Pishan Birese, Yam Yang Konglei Tuna Haiter, Kayada Pagraba. Ado Sida Loina Pare, Walker Pay, call Loina Walker Pay, Sida Loina Manungi, Wapam Sing the Loini Yaur. The Stada Malady, Stada Cookie civilian Hartley Aduga 2 army personnel of 21 Assam Rifles ski. Ani Hartley and Heidi Moin Stada Sagia Maduna, Aina Sendukaki Bamadunico. Aduga, Sida Yaurish Maming Matana Ching, but Lake Pum Ching, but the Sigi Sida the Yaudre, Maka the Yorunga the Kangre. Aduga Sagi Maming a Yorum, but the Aina the Musakre, Maming Senior Moina, Maming a Mahibet. The Sigi Maming City 2021, the Lake Hidrava 22 February Kun Matui, the Lake Hidrava, Zamugan, Kashmir, the Lake Hidrava, Aduguma Mio Yamani. Saigi Mio Amadusu Maming Yauradico, Henangai don't Kangoni Haitare. Anyway, a sing wapam in a wakat lagadi Amnoigadum never. They Hibi, Ama Higer, Mate militant Higer, Ama Higer, Loinum Heinerico, Queen Sudum Heidi. Other Maconas who hire a sing basing do Utok Pirakanda, Ama Mabuerico. At the sum Aran was some the Gisuta or some the Gisus, some Satnaragadi, a Wayan Mangam to Bizarre later, Bizarre Pati winning I later, Haitare. I don't last the Carita Shakespeare, Nayamanadum Hivido. Soktarakan the Talakan the Tok Paduga. Some Soktarak with the Aroibido, Tandabuduna Sumgari Haitarico.
thau leitabduna kari haini angang mabung nungai tabda mayam changjal loi yenge na haibang khok leidai ni halaman sing na haibda am phajada bo ani koi nai je ado thau leitabda thau thirok ba na ngasai sum atatai oina hingde adamna khoi hingna bo honar kaneba koi hoji punjana ji yabo yadabo chum tawri je khoi khara sum te khali ne sum manaba popham amada sum hanjan ler kan de kai dogi ba khoi hongdok ninge ba khoi mi ba se tha hum hongi manung da ning ba pam je he khongi aduna samai chum hongak pa je khongpham je sum honga kan da sina chum boining ba sina chum boini sum mai aninga pam chana kan asa da moi thok tok jani da haiba atatai oina ta hobana traga daite yaw do wafam am la kan da di tanna dana ma gi punsi ni hena lurak pani ai gi na lurak pani na dum taraka doini hojing makta su soi ba nari ba singsi atatai oi ga dori bra hojing na naw lekidre imung manung ma suraga ma gi imung manung du moi pujaram mani u sura tha mani macha apik pani leori na naw gi punsi si kana no hojing risk lobi dori yam lu khre ba no mai paira ka mak ching da chat khibati natia yes ada chori es mai tori lan tori na haibu da ki dena sangsali ne kana go ma di lo la leirim ni kanga da khoi sai yor ka ne pa khat na no pi angang thokino phajam su leiri ne anyway sokri bai mai bel sing aduga makhong da no mai pa la ga leiri ba sokhrab sing da hospital na khara free da laying iduna ka su ya ga dra kana go ma khara di laying oro mayum da halak pudi lai jau da na laying mangam da na to su yauri ba makhoi gi responsibility kana na lo ga dori ge am su dum tabire ko Koki Honorable MLA Malaki Sopana Badu, Manipur Lenga, Lupa La Contra Mari Putu Igana Hadum High Godum Mayam, Zay Godum, Yampazay Badum, Putokadam ni Daitani, a Kogi Sugodum, see Lady Sings Yadum Hospital, a Kargato, William Payam. Masdegi, Maru Topongam the Ba, Kudong Zada Sopana, Lave Sings Sukaragatum, Yang Sinbiredico, concern sing the Amnganium. But the young drink Kalasigo, Kuimayam, Torongam, when the Koyaldersu, Kanam group am Sembu, Boxian Chowsing to Karamating, no Pangna Save. Swashida dum tension jage punomak mayam thagachari nasigi damuktadi thoromasi koi tatkibana marakta so haitare kitang minute ani homam sangtok sare ado thagachari mapum moina sigi thoromsida yawbiri mayam se aduna aroi bedani Gilbert hajabado nipai pugi yokhot lang ado yokhok lang sagi another June 18 gumba ma haitare adu lakadrai je yam pakhale haitare civil war la adi Mapam do the Kanamta Leroy, Luchingusu Leroy, Langaksu Leroy, Kanamata Leroy, CSO Suleroy, Amasuleroy, Onsen Mangamba Amaga, Kanglup Amaga Mahatok Naratana, Sibe Abasiraktan Haite. And Chumnagi Asibanataba, me a Siba Ama Lotion Mangamba di Haruno, me Haksang Lotion Bidraba Laksang Kayamuna Tata than a Lambi the Lair Pugimatamado, Adugimatam to Lakodi. And the Madu of Habadinati Habitat. Put a maxing a silacting at concern mayam Punamang loin among diet lobiraga, yam no Punomaxing a say, Honabirabadi, Punamaki Apaba, Adumakoi. So a Sigidamota di Matanga Sida, Puningi Warol, Sarugabira Punomokai Kunazari, section the Laminasi, Nungai Pautaminasi, Pabangato Eminasi, Ayang Supung Pamasida, Gaiserabge, Mayham Slaviro, Tinkrabati channel ani Amukana, Marile, never seen a Nuxibiduna, Hangto Payaba Yaba, Pibi Boshi. Take care.